Barack Obama Iran te to thukim na na bol hi nuclear to kisai ai zong ina sumbol khop ding to kisai zong thukim na bol hi to chana Germany ka ma mi hau te penin ai hi pen ho lianin che Iran ga mi chi pen resources tamma ma jinan tamma ma van company bol thei na nga ki some resources tamma ma to changa Germany mi hau te pen Iran a pai tin chen ta Iran a pai hi le pen Germany mi hau pi te na to ga ma sumbol thei ding na bol thei ding company bol thei ding ina Germany te I market pe ni na Iran to kinai gam tempe chakhara ong hwam jaw thei ding Israel ai long Iraq ai long Syria ai long ngam tom chini Middle East lam teng East Asia lam teng ong hwam thei ding to pen Donald Trump in amu takte Obama hun US te le Iran te si poi sep khop ding ai zong to khem tu athukim na khem pe Donald Trump mun chana ki pal ke Donald Trump in sem sak non lo ki pen man lo chi to changa Germany ten ngai sun ta oi Trump ni thuang lai ai chang ina hi ga ma si poi sem le hang pen Donald Trump in a solo Iran gampana ki bo van lim US kamana zuak no bule tariff to za ang chi ding ai te ki met ke in chai chi na Germany mi hau teng investment appearing teng Iran gampan chi akhia tuan Trump in bang angai sun yam chi le US gam ahilo ngam danga Germany ten market mule Germany te si poi pen US sang hoi zorin Germany te sang ena US te han to thei zo nang ina Germany ten Iran lama investment abol thei lo nangin trade tensions yang sang ne thukim na teng phiat ne china phiat ja den again sama banga Germany te la US langa ading zo tak pol hilawai changa china ding thei lawa cha torana US ten pen amao leitung azo thei na nga toran nian tam piong sang chini in Ukraine le Russia zong to lai tak boy ma Donald Trump in khat ve bet Russia te mo sang ngai lo in Russia te le Ukraine akido mai na Germany te na hi Ukraine gam pana ala ku van pen khara billion tam bi sup lo wai in tuang gal ong veng lian hi le khat tu nong zo ai phial zong ina kilem na bol ai phial zong ong mi le Germany te pen ong khang ki ding in US ten Germany gam sung panina amao gal kap te achia sak zen hanga amao si puai pen US ten control nom de ve toi changa hi gal ong ki lem lian hi le Germany te pen igen sama banga apil na ne kin sep thai na ne kin asum om kin sa gam ni mo ka changa US zong ong khen kha thei ding hi chiangai sunai changa hi athunung again te bangin bang gen ham chi le Ukraine le Russia ki do na pen US te na Germany a control nang akoi hi chia again tang yaw zong om hi toy na hi gam khat pe wa hi da na thu piang ong pian jaw te gen te na US te re Germany te ai phial zong US te re pian dit te zong amao pen western country lam hi zo de wai te ki por thei zo de in chia ichi khak zen le amao zong ki por thei zo de hi ton lo asunga pen bang chi de ki dem na pen leitung a bei thei lo US ten zong amao sang a hat zo gam khat pe koi gam ban ai phial zong apian ling ade ngei din hi lo toi chang hi da na ong ki control king kyang te kuina Ukraine ro Russia ga vai bang le tu rong kum tam pi be ta ong ven zo lo to na US te ngim na pen hi again na bang hiam chi le European Union tha ha na pen be ring to pen US te ngim na bang hang hiam chi le European Union songa US te pa lo European Union songa British te pa lo to changa US te na tua gal vai khong pen irana en hi tia lo ring na Europe te na Ukraine pen ho chi ta ga ho ring Russia zong ina Ukraine pen do chi ta ga do ring to ki do na teng bua Russia la Ukraine pen zo tak lo ring Ukraine te zong Russia pen zo tak lo ring to kom ka te na European te tha na te ong be ring na kohila ma tha na om ding ham chi le nei tu US te phot ma te nei tu ki po na lama leitung than na ong ta ring to rana ong ka sa to i hang tu lai ta ka buai na pen ai ju te khong belai le to rana US ten thank you chau chi yaw mai ni den again sama banga sumbona temple Europe te sumbona temple US ten na thank ki nai changa a sen te to tharip to ran phang sak nge sen te tiktok ban ne chi ai pyao zonga Washington DC pana Europe lai ki khap yo toy pro le Europe ten a sen te to ki pong nom zonga pen amawi dollar na amawi sumbona lo achip ki nai changa US pen ya thai na ngom lo tiktok bang ju ten aban nom ke pyao zonga
Washington DC ปันลายไปนักเลย EU เต็นอบานโลกพม tariff US เตลเซนแต่กี่ขังสังเนี่ยเสีย US เต็นต่างกูนักเลย EU เตจงอันอาจุยโลกพมเลยตุงบุบินตัวละนะ US นงอาจุยเนวนางอามาบอลหินะตัวหลายตักเป็นอดีต US เตชุดโจิบนะ EU กับไอ้สอง British เตของไอ้สองกับบอลขัดเป็น US นงอาอมอีกอันเซนแต่เป็นเซนตัว theology เป็นมีแค่ตัวนั้นลิละเซนแต่จะบาลกันตัวทั่วกันสงอมโลกตัวจะเซนเต็นรงตัวทุเทียนะ US เต็นบางหางเซนเตฮิซาลาวที่ยามสิเลเซนเต market เป็น US เบกิโล US เบกิโลนะ EU เป็นตัวเย็นซา US เตยชุดจิบนางกำฮีตัวนี้เลยซ้อมนี้เลยลีกุมินะ US เตเลย EU เตยที่จบนะอาสุมจวกนาอุเป็นบิลเลียนจากยันเลยซ้อมผมเลยขัดอินะที่จำได้ตัวนี้เลยซ้อมนี้เลยลีกุมมานะ EU เตเลยเซนเตเป็นบิลเลียนจากยันเลยซ้อมยันเลยทุ่มฮีนะEU เตลเซนเตอีกิจบนายนะ EU เตล US เตกิจบนะอภังนางเป็นบิลเลียนจะหัดของเด็กที่ขายตัวไอ้จังอ่ะ US เตที่เป็นลาวไว้สมามาตาตัวนี้เลยสอมนี่เลยงา US เตล EU เตกิจบนาตาเป็นเซนเตล EU เตกิจบนาองพัทยดิ่งฮีจีอามามุตาตัวจังนะอาเซียนเตล US เตกิจบนาเป็นตัวนี้เลยสอมนี่เลยกูไม่นะบิลเลียนสังหาเลยสอมนี่พาตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยกุมินะอาเซียนเตเลเซนเตกิจบนาเป็น1 trillion บาทตัวอีกอย่างUS เตเลอาเซียนเตกิจบนาจะนี่เป็นเซนเตเลอาเซียนเตกิจบมิตาตัวอีกอย่างที่อาเซียนลำอาชีตองอาเซียกัมเตะ US เตนเป็นเลวจิตยาเลวตาตัวอีกอย่าง US เตเลอินเดียอาชีตองอาเซียอีกส่งอินเดียปาโลอามาเป็นอาเซียกัมเบตินะเลยตุงะมีตั้มเป็นกัมตัวนั้นที่อินเดียเตล US เตกิจบนาเป็นตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยลีกุมินะบิลเลียนซาเลยซ้อมนี่เลยยัดฟ้าเซนเตลอินเดียกิจบนาเป็นบิลเลียนซาเลยซ้อมเลยยัดฟ้า US เตลอินเดียเตสุมบอลขบนาเลยอินเดียเตลเซนเตสุมบอลขบนาเป็นบิลเลียนซ้อมของเด็กองค์ที่ขายที่นี่ตัวนี้เลยซ้อมนี่เลยลีกุมาตัวเชียงอ่ะ triple the deficits US กำมินะเซนเตบอลแข่งไปเลยยาวริงจีtheology นะเซนเตสุมบอลนะขัดตั้งตรงนั้นโลเซนเตยูอานีทุนนะเป็นขัดตั้งตรงนั้นโลตัวไอ้จามาเป็น tariff ตัวออนไลน์นะตัว tariff นั่งอันตรงต่อขัดตั้งตรงถึงเป็นไอ้เทลวังสวกตัวคิดยังนะสุมบอลนะอีจีเป็นอินซอมนี่พาขัวขราสุมบอลนะเลยอินซาพาขัวขราสุมบอลนะที่บังเทโลอินซาพาขัวขราสุมบอลนะเลยอินตูลพาขัวขราสุมบอลนะที่บังเทโลตัวให้น่ะเลยตรงเป็นที่ร้านน่ะเอียดเหรียญจังนะอาเซียกัมอากิจีอินเดียเซนและSoutheast Asian nation กัมซ้อมเป็นเหรียญเป็นเลยตรงบอกว่า 3.5 billion กิมมิงปะเลยตรง8 billion บาทเดียวมีอมนาสงะอลังกิมเป็นเซนอินเดียอาเซียนตัวแต่งอมตาเซนเดน่ะเดนายเย็นยูโรปกัมะไอพิอาซงตัวเกลี่ยแอฟริกากัมลาตินอเมริกากัมของไอพิอาซงEast Asia ของสุมาบอลโซเกี่ยวกับส่งอินตัวเจนซาอาเซียนโตเซนโตอินเดียโตที่แต่งอินบอลพร้อมลีเลยตัวเล่เลยตุงบุกอีอลังเป็นมาร์เก็ตอามาหุส่งอมิตาตัวเจนยูสเตนิเซนเตเป็นpopulation อามาmarketขันที่นังตัวเตยูสเตนอโซนังลานจังมุนองตัวเจนสมาบังอาเซียนเลเซนเตสุมบอลขบนาเป็นยูสเตเลอาเซียนเตสุมบอลขบนาอาซานีตัวสางอาซานีองพัตโตตัวไอ้เชียงที่มาเต็นเจ็กส์อคิชิปา British เตมิพิลมาซีพวยลมามีพิลมาPH ยังปานะ I would put it like this that China has already overtaken the United States. The world is changing with really remarkable speed. If you look at the chart at the top here, you'll see that in 2025, these Goldman Sachs projections suggest that the Chinese economy will be almost the same size as the American economy. And if you look at the chart for 2050, it's projected that the Chinese economy will be twice the size of the American economy, and the Indian economy will be almost the same size as the American economy. And we should bear in mind here that these projections were drawn up before the Western financial crisis. ตัวมาคุมซ้อมและคุมงาคนไล่นะบางนั้นเห็นแค่ย้ำสิและตัวนี้และซ้อมนี้และงาจังนี่นะ US เตลเซนแต่สุมบอนาเป็นองค์ที่กิมดิงฮีสิตัวนี้และซ้อมงาจังนี่นะ
US day symbol nai asa ni sen te ong phato ding hi china gen hi tur ni le som nga chang na US te le India te i symbol na ki kim ding hi to ai na tur ni le som ni le nga chit lim pen US ten le tung azo thai nang pen bằng chỉ đến nhà mấy biểu tạm tí là si po economist đấy tuột na US ten lấy tung azo thai nang pen kimonon lo tu ni le som ni le ngang hi to le sen ten aza ni ong ring US work le India bet ong ti kim ding tua pen zong ong piang hi da tu ni som ni le nga ma chiang a zong amao mu kho dan mang piang ina tua pian lo thai nang ma zong de na gen sama banga som le sai som le go na thamina kholo ong chi nya nga sen te a pen sen te GDP growth percent pen 10% to kum sima mai sumbol na pen za som percent to khang US a pen tamahan pen hunina 4% to khang tua chiang an ni khat ni de sen ten US phading to chena sen te I sumbol na pen kum sangi chiang ina double aza ni pha hi chi tu lai tak liana sen te I sumbol na za pen tu zo kum sangi chian aza nin phale leitung khem to beita it's scary 1.3 billion of them a growth rate of 10% for the last 10% a year for the last 5 years and this is in a way even more staggering. Not since 1990 has the Chinese growth rate dipped below 7%. Can we suppose that China will restrict itself to the zone to which it has historically restricted itself, that is to say Asia and the Pacific most directly related to China? Is that a fair hope? It has never happened that a country grew at a rate of 10% a year. Tôi chẳng mai làm hun chẳng US ten sen te I si poi khu sung ongom ding dollar ina yuan ong zong non lo ding sen te na leitung bup amao sumong chi sang ding sen te do thune ina na leitung bup ong ma kai ding to pen US ten zong mu kho kin ta mi tam pin mu kho chini tôi chẳng US ten bong han cham yam chi le sen te pe umai na leitung azo thai lo na tam pi ong semin hot war ga zong ong piang thai ding to ni chi sing yan again na US sen tengal apian thai na ding mun pen adiak piat Taiwan hi ding hi chi tun Taiwan te jong kum pi thak ong piang ta azen na US ten hi pen sumbol na to sen te ki khak tan zo non lo ding sen te pen peaceful right chi mo violence om bet lo ama thudam ta ka US te thukun om bang lian uni international law om bang lian UNO law om bang lian amao nang sen azen na to te khak chu phau ina nang sem le US ten action la lian thai ding to cha US ten action ala ko lian thai lo na nga peaceful rise sen ten to lam pi ong ton in US ten they built military China built school china US ten pen to ai changa apilona lam ai song sumbo na lam ai song sen te zo vat nang om non lo ai changa amao military lama nak pi ta ka ang ki chaong la ringu in sen te pen sumbo na lama izo non ke le bang le ga lai do ko ri ong chi ding ina ga ang do nom ding ga la ong tu lai tak do lian le pen zo thai lai chi no amao thai to nei Taiwan te na to kum pi thak pan bang lung si mong nei ding ki cheo US ten bang chang tui thu ding ma chi mai ni ma te bang chang zo ding ki thai US ten sen te ga ro ma tak ni chia khem tat le Taiwan kum pi pa na independence ong tang ko ding independent ong tang ko ngai le la sen ten Taiwan ado lo phomo sen ten Taiwan ado ngai le la US te ong pa ding na to US te nian bang chang nga thang an pa sunga Taiwan ki pa kha again in Taiwan pil hen la to ke le Philippines te pil hen la Japan te pil hen la Korea ten thu ngai sun le ten bang le ai Asia lam te ki por ka ni leitung buk hi Western country te ong ma kai to za to ho bo ne chi le US pe uman pen sen te do thai nang lan chang song om lo ding na ado phial song azo thai nang om lo atop na khat gen lai le hang US ten pen sen te na US te ong in chi national security hang ina TikTok ki ban hi Huawei ki ban hi che song na sen te ong in chi na tam vei pi mo sa ke toy le hi gam lim en le hang sen te le US te ki kala kuai na ki muang mo zo chi en le hang hi sen te gam gi dung suk khem pe wa US te sen te apan nang ga for pen atom pen giat panina tung sia om hi US le sen te ga piang hi zen le Pacific Ocean tunga nga ki do lo pamo Pacific Ocean lo wa sen te US tung thai lo to Pacific Ocean lo wa US te long sen gam tung thai lo toi changa sen te ni Pacific Ocean anok pe thai lo na nga
US ten nak pi taka ya pang suk dim dem South Korea pan pang Japan pan pang Philippines pan pang Deugo Asia pan pang South China Sea pan pang to chana second lai to changina Taiwan pan pang to chana Saipan akichi le second lai Guam himun khem pe upanina US ten center pen anai taka pang dim dem angam jibul ma US ten ga for bo US ten pen Germany company na ga kap kem pe chasa bang hang den sa Germany gampen US te control nuan wa yo mai chang US te na Japan gampan ga te ga ka te cha sak lo bang hang Japan te na mau zo ring ai chang ai chi le lo bang hang cha sak ngai lo Japan te na mau zo lo ding amao sumo na ken tu Japan ten control tua pi pi Japan gampan US ka te bang hang cha lo apanu pen Japan te hiloina sen te Philippines pan bang hang US ka te cha lo Philippines te US ten allow hilo Philippines ten ni khat ni changa ban ong bol hen na US te ong dem le chia Philippines te allow mana Philippines gama US ga ka te om la hilo ama wi lao pen sen te apan na bek beka South Korea US te om lai sen te apan na bek beka Japan Philippines East China Sea Brunei Malaysia India na ngona gam ke om lai to hina to za dong US ten sen te pen lao u chi mai ding ham toy kele to za sen cha ma ki gang sen ten US Gambia Mexico Canada ga for ball hi zen zen le US ten bang za in ade ke tam thakada ki ro pa lian lel phyaw ring oi sen ten to za to nga US te en chik lo Mexico Gambia sen ten ga for ball lo tu rong chang sen ten US te nei tu bang chi ding a phoi asi azon da na sen ten a phoi asi ga la ro pi ding song lo bang hang hiam chi le amao pen peaceful rise dai ta ga US king to jiao ding dai hi hia lấy tung buk sen tei dominant sunga koi ding chi pen amao strategy tuai cha US ten pen hi dai tak a pai pen azo ke ya akhak tan zo ke le asol lawa violence ong pai ding na hi Taiwan te panina Philippines te panina ong pok kham thei to na hi i lấy tung yet chang na ni khat pe na ama gam sanga a hau zo gam khat apian ding ama gam sanga hang to zo gam khat apian ding pen aton tunga kum tam pi ki en chikwa akidem na tho hi Donald Trump jong hilo Biden hilo US kum pi te hilo kwa kum pi ong khang zonga thi te ong piang ding chi pen ni tam pi na mu kho sa banga tu lai ta ga ong piang hi sen na sen te bangin leitung buk ong zo tak pi hen la dola sang na juan ong ki de zo khon ngom le pen leitung pen Asia ke khut ungai ong tung ding to ma bangina leitung pen communist te mai na ton bei to khat song ong khat ai ding hi chi pen hi mi pil tam pi te mo fian nai song na to leitung tho om zia tom khat tu nia gen hiang tu ni thu gen na to chang chi la la ne la